Ugi compare urimi witu kuringana na maciaro, ugi compare na South Africa kana Egypt, ukora twi thi muno tondu yield citu kana maciaro makorwo mari manyihire tani 10 hari hectare, na wathi kuria ni maku produce kuma 35 tons na makiria. Waru ni uri mbeca ungitungatirwo wega na wiguo, na ningire ni twenda arimi makageria guthimira haria maragethera. Aiko wina mai na no uhote gwika irrigation, ukahanda uthimire mieri iria gutako na waru ta mieri ya April, May na October, November. Turarita potato trade fair in Nyeri wa Bogo farm, na kuria ni twina akuria endia a mbegu cia waru mena plots makuritie waru already mithemba mingi arimi magiri mone kana magoka mone nigetha mamenye waru uria uri kuna uria wagirwo gutungatirwo nigetha ukure wega. Na kwina nginya andu aria mathimaga tiri tondu twenda arimi makikuria waru makamba guthima tiri wao nigetha makamenya ni muthemba uri kwa fertilizer ukwendekana, makaheo recommendation nigetha tutige kwikagira fertilizer kiuduthu, tugakorwo tukigaidwo ni results cia test iyo.